mektepten kutlukta atayın. Samat ağa izge ulattır özünün arkasında bir sizlere taptala koysun. Sayra Palatı Japı Koңурмен elin turgunlarının келе жатқан эртеңки Nooruz bayramı менен куттуктап сиздерге Nooruz сөздөрүн берейин. Sağlamaydan sancıralı olsun, saltanatlı kulun ayran doyuduz. Indımaklı elinizde ır olup, ırıskulu beykocudan doluruz. Hoş geliniz gülümsürüp Nooruz'un, oğlandalı canı dursunuz. Ardım oldu vala gelgeyde, adamzatma akça toycul oluruz. Hoş geliniz gülümsürüp Nooruz'un, oğlandalı canı dursun oldunuz. Ardım olup vala gelgeyde, adamzatma akça toycul oluruz. Aldığınızda gelecekten Nooruz'un, akarısın arı bile koyunuz. Uçak dolu kuttakular tüyürlü, uvanışka denir doktoş bolunuz. Hoş geliniz gülümsürüp Nooruz'un, oğlandalı canı dursun oldunuz. Ardım olup ala gelgen belegin, adamzatqa çok uygun oluruz. Hoş geliniz gülümsürüp Nooruz'un, oğlandalı canı dursun
Сартазбек Жұмалиевтен таң сыры деген өлімінен Яс аттап береді. Назарыңызда Ясқа. Bayramınızlar mı?
rahmat qolchaqlar bo'lsin. Sizlerden nazarınızda hazır. İçindeki devre çörelerinin Elmira. Bak dolu çoğunu Kazak elinin bir ırı. Çoğunluklarımızda.
Sen kıyımdaki yemerim, pensiyanın tek yarısını sıraydı. Ben yemerim her dakika paraydı. Ağam degenleri onaydı. Bu ömürden bana menen şarana, yemerinin tatlısında bolmaydı. Yemerinin tatlısında bolmaydı. Hazır sizlerge Venera menen Gökü, Kızgalnaklar, Rasul Mamatqolov'tun çıkarması. Rahmat bolçalarımыздың алтын баяндар бар болмаса да. Oh,
султан, я б имел 300, тройной красотой был бы окружен. С другой стороны, при таких делах сколько бед и забот от профессионала. И плохо очень, и ведь решены, но очень плохо с другой стороны. Я холоден по-датски, шьет кули, а восьма штопает доски. 3 жены, красота, что не говори. Но с другой стороны, тещи тоже и плохо очень, и ведь 3 жены. Гораздо хуже с другой стороны. Как нам быть, султана, ясность тут нужна. Сколько жен, самый раз, видите? На вопрос, на какой, есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо очень, теперь гораздо хуже с другой стороны. Неплохо очень, с другой стороны. Гораздо хуже с другой стороны. Ясность тут нужна. Сколько жен, самый раз, видите, одна. На вопрос, на какой, есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо очень, теперь гораздо хуже с другой стороны. Неплохо очень, с другой стороны. Гораздо хуже с другой стороны. Чоң рахмат. Қайрадан апалар шығып қойыңыздар. Ол чағалар болсын.